wena ripayela wena wa ripayela wena wena untoyela mfana wena re solve mfana wa hawa marrete unyela wabalwela boyifuni lo angila listititi mina mfana wena una say wena keep quiet cause you useless ibile awulele buhula bo uyazola phela ngasahawu ushibona style azange ngafana wena lwana sis mara wa khere ukhaza kita uthathisa malana wena wayithi KFC wena wayithi KFC wayithi luru chuza na special wa stiba wena hayi asimthwaka asamata thi asamata wena utsa sambathe ngifuna imali ya KPC sakho imali ya KPC uzozwa dewe bohlezwa uthakale phela uthule mfana umshade pero uthole phela ngamba ngothola ijaka lithiwa yamfuna babangani hamba lesisu sakho hamba lesisu sakho wena wena kunyaka ngwano ngofela wena wena ntheka fela kuba kudlala manje Edman theka bakudlala manje uzoba wina le yana dama ayina le manje orina lesisu akere tama lesisu ufuna ka unyawana le uruta le metsi mo sihlala ngani uruta metsi sis ubhale kithaba akena 6 months la mara shufile ngwana tama le thabo le sisale utsamali ma le 3 tama le 3 uba futhe wena mayichama ukuthi achamele ngaphandle kusho wena unamama wena waraja ufanele ukuthusa usathusa kanzama hayi awuzami wena Okay bafethu siyanamukela futhi on another beautiful episode bafethu njengesijwayelo angizi kuba mude because naturally ngimfishane so ngizoba mfishane bafethu ngaphandle kokumosha isikhathi usibhalelile ubhuti sifikile sizolungisa la kulungisa khona mangalungiseki nathi ayikho into esoyenza soshiya kanjalo ngisho kanjalo mfowethu cela usondele bhuti sawubona mfowethu right malume ngiyaphila kunjani mfowethu ake sharp bra igama ngu welcome kwaKadlamini ubhuti ubani igama Thabang Sibila Thabang Sibila Thabang Sibila wasiwa Sibila Thabang Sibila Sakolimpo Okay mfethu usibhalelile sifikile silanga nna ke atsiba wetsalang abuto wa tsiba wetsalang mara batho ko haya ba tsiba wetsalang so ne kopa hore wena o ba jwetse hore why really more today yana the time go phone la braga ne ke na le bothata man like le mosadi sure so ona mosadi o ke blomang le ena ne re le sharp like for 2 years okay so maybe after they're going to repost for 2 years ne sure then 2 years and 3 months 3 months ila telang e ke 2 years and 3 months yeah. so athomo ba le khotlonyana le lengwenyana o ka le la kenella go jarateng wa nthola so a ke itse ro etsalang cause nane ke spana sure spana sa fela so yena thola spana after na spana sa ka sefedile wa ithola so maybe ke nana or maybe nkela advantage ya or keng na access spa so ke nana or maybe thutse ntwana nyana maybe o spana ma mine or a ke itse or va mara ke ntwana nyana mfethu cause ke tsa re blomile nyana ko ntlung sure Eger maybe why it's man ba re ke di notification o kana di message ke pitsa or maybe ke di bank or message nyana tsa di Vodacom wa dibo so yana nqondi ngwe re man hai man message e ka seno kena so tshwara phone ntwana man check something ke re ke tshwara bela sera ka bona man ngwetse ka lebitso nyana le lengwa ke la understand khani bela sela inang haina password ka e bula o sele maybe ma toilet nyana or di shop ona ke since no re ke atswa until asiya belas ke re ke betha phone call e time ne le zwaki kana ke re ke betha phone call e ke bua le ntwana man ntwana respond tsa ha di antshwara sharp because like a butsisa braga dintshang na next salwan le na da ma no ba tlotse ba fela hore we rala notifications so maybe la kolotana or something until understand khani yena ntwana ngcondo tsa ha ke tsa hore keng man motho ke motho a ga re smashana for 3 months wetse ke re ka checka braga man re putse ma 2 years ke toka until o chori gapela ka understand lo riralang like taba tsa spani cause ke dine lo re na o tsa spani sfela ke tsang ka hustler but ntongolengwe like kontlung ke tsa everything braga until
grocery tlhetse ke buy like tshotse maybe ma 30 rand okay sharp re mo kasi re bloma kasi ra gona go gitlanyana ka maotwana malana nthola so nna ke maketso re ho iralang da a ke itse so awuthaka awusi awubua le yena o reng yena awusikitsetsa hore cousin wa nthola ene yena ka attacking ha itse hore already ke buile le mang already ka itse obo ena ke zanga mojambiseza ke bethela dilo ko tlase nje. Hi guys, today I want to show you one of the most exciting feature on Pocket Broker. It's called Altrade, a tool that can help you earn extra funds without risking your own funds. Pocket Broker offers quick trading, Forex through MT4 and MT5, stock trading, and more than 130 assets available 24/7 with a potential return of up to 92%. Now, let's talk about Altrade. This feature allows you to open trades using the platform's funds instead of your own money. For example, I open an Altrade worth $100 with a 92% payout. The trade closes successfully and I receive $92 profit directly into my account. If the trade loses, my balance stays the same because I didn't risk my own funds. That's what makes Altrade a great tool for testing strategies. You can get Altrade from the marketplace, reward chest, or the platform's promotions. Simply activate it by clicking the lightning icon in the platform's terminal. Ready to try it out? Register through the link in the description or pinned comment and use my promo code DUYJUNE2 when you sign up for your bonus. No nna ke nagana gore ke taba ya Spain mfethu. Yeah, ke nana because the time u Spain na ne sa utshware so. Ne sa bule wena ka tsela ya bona ka yona nne. Na utshwara sharp. Everything was okay. Now it's like Spain. The time u Spain. No feletse ke Spain ya sa Spain so hasila dilo sela ya change. They change. Ashinjaka. And it no change fast mfethu. That's why vele ke no re ke bethe phone call maybe Majita ba ka nthusa it's obvious. Sure. Majita maybe ka bua le ena maybe one thola. Ke gone itse re ke mile ko leveling FA. Cause it nkutlisa bohloko go dadeng bra. Ya ihloko yona ke understand mfethu ke understand. Are etse sona he mfethu because story sa go kweskwile ne re ke bitse out le yena atle a tlo bega story sa hae re tlo yena o re. Ya o tla go ba utle mfethu. Aha. Taxi. O grand put. Sure me out see. Bizo ke mang? My the Thabo. Ke mang? Thabo. Yeah. Thabo. Yeah. Amtiba Thabo Mpedi. Yeah. All right, Thabo. Mfethu. Abuti o Mtiba. Yeah. Mtiba jwa. Ke Brian. Yeah. Abuti una le thatha mfethu. Sure. Walla mfethu. Sure. Ane? Sure. Walla una le mothajo la yena a dila le nkokhulu, ane? But now motho hae asamtshware sharp asabuile yena sharp since a feletse ke Spain. So ule wa kena phone ya motho hae a kena phone a thola di number tsa hao. Yabo a fonela wena ska outi a batla o understand uri o etsalang why o ntse o bua le motho hae o sendela di message o mfonela eng. So wena ari yena wena ule wa mphendula ka tsela esing sharp. I understand. Sure. So nna batla o tsiba wena mfethu o etsalang. So Barak. So wa itse dintshang. Nna ne ke tswa ko Spain on tsa. So ko tselanga ka tswa ko Spain ke kopana le ngwana. Okay sharp. Na le ngwana re tsang ra vaisana sharp re tswa ko Spain ka fela ra kai ra go ntlu. Okay sharp. Okay ngwana dintshang a ke ngwana wa ntshela vele okay dilo tsa ka fedi 1 2 3 wa nkwishisha. Okay sharp. Na vele ke tsang ke paka story vele ka mjita. And by that time lena ne ke sa tsebe vele gore ngwana kwa out wabo okay sharp vele ke paka story ra vele ngwana a ntshela gore le tsodintsa o blomala out and out ke mang ke ntang what's okay sharp na le ngwana like for no ke bolela ka taba tsa gore maybe it's been 5 months one shot so lena no e ke utla mojita a ntsha a bolela ka mara da mana no ntho e bua mara wa mutwa mara da mali da mana 5 months na ke tsaba 3 months wa bona re make sense riding. When it's a 3 and now 5. When I'm boy, man, say it's a so Baraga wana region ga mo gara le camera. Ah, wana ke to bolaya ga putse, serious. Sheba ne go tshwere monate last ne re ka ofela. 3 months back ya ne ke buang ga yona. Re ntse re betha di drinks ka ofela, let's Brian.
o tshwanetse nketse so man Braga ke fetsa ho botsa no gore next mara Saturday. all Next Saturday. 3 months 5 Mfetha if I Dama na easy, man. 5 months na sa tsiba ka nako ena sa o tshware dama 9 wa le na beer a ntse itse ro njela mosadi ka Okay sharp, okay Braga, so na lona Braga no e re ke botse wena Braga. Wena o thola ngwana wa ntshwara o kry-a ngwana o tšhaela goreng a ke na motho o itsana ka ngwana o tšhaetse gore fela a na motho so nna ne tlamehile ke etseng awa mara e make sense man o tshware ngwana o vele o etsang wa re loisa ngwana hantle Mfethu pila o batla wena le mara wana nge bontshetse gore ke tshwere stoko dale da Braga gape bontshe picture go botse gore man ke mmede motho so man no to lotse Braga wena mara Braga wena stoko sa o ile o mbontshitse picture yago a go ile wa no mbontshitse picture yago ga mara wana nge bompudi mara setsa so mara Braga gape Braga gore wena ke tlhomphe ke ntho motho wa gago gore ke motsebe Swantshwara enga motsebe ke tla tseba vele gore ditsa a ke a mhlompa just because ngwana o kwa matsa mara wana ke nana gore last month so because no something man Braga dama no pone last ke vale na go shopone ngwanola Braga bona o ka mpona ke tsamaya le ngwana maybe somewhere man o mona o tlo frontale la motho wa ka ntshwara but wena mo kang aleta Braga gore ngwana o kwa ke tla tseba mara wena since umbona tsamaya le yena ene motho o jolang le yena wena o jana le yena ke yena mothole no sa why wena no sa jwetsa o the by that time I will lang ka teng gore ke mmone ko shopong nna le ngwana re sa itshana nexa qalo jola le yena wa ntshwara then after na mo ngwana ke tlo jola le yena ke matlo ntšhala re wa itse dintshang matsa nna ke na motho wa ntshwara ngwana a una motho kanjani mara sharp phrase obutsa question one man es Braga man ngwana lo mojile ka nama Braga Braga mputsa question man ya baba lo Braga gape nga botsa re ngwana nna ke ile ka ngwana ne ko kwanela o mojile ka nama ka sengara man ba tono butsa yana ya ngwana ka o mojile ka nama na o bua ka yena o re buang ka yena man Braga ra 5 months ka mo ka Braga ra ka after 5 months ka man ono nsinyeritse mana Braga mana mara wa yuga mara Braga re go butsa shapo di ngwana la wena se motho man no Braga shapo ba butsise so wena Braga tonti what if ngwana lo pregnant ro ngwana kwa mang Braga mara arbulisa mara kwa dia mara elo ka story se velo ka ngwana o rileng a ke na motho wa ntshwara if vele ngwana o ke tlo mthola a le preg ishapo ra re ngwana kwa ka just because nna ke tswa gore ana motho wa ntshwara ene le wena Braga o ka se robale le ngwana for 5 months ka condom okay sham simple thing mara ntho simple o itsiretsang Braga a re founela ngwana vele a tlhelle yi re bone re wetsalang cause re ka se fetse re le 2 Braga ya net a ke ne ka se fele re le 2 ao e batla re le 3 yena choose gore o tse amang o se amang okay a retsa sona no ntho wena o belang Braga e utlwa wa tshwara nna ne ke sa tsebe gore ngwana kwa ga wa tshwara and no wena wa mpuza vele gore ngwana kwa ga ka understand if ngwana kwa ga a una o raka choose wena le wena wa bolela gore una le 2 years una le wa tshwara and nna go choose ka choose Braga mara a re bolela ka friendship ya ka le wena mara friendship already nsinyeditse mosi go sinyeditse bjang Braga re ka botsa next Saturday ro continue bjang a mojile ka nama Braga e etsala mara relationship ya fela friendship ya ka fela Braga a gitse for yena ba ta pusha a gitse di mansetsana tse di latelang tsana tse sa Braga na a rutlwe yena ro etsala na mara sa matla na Braga a retsa sona he ne re tlo mfonela a ke mfonela ke tlo fa phone o buele yena o mojotse gore o mo a tlene wena o theka a ke mfonela a tsebe gore o tlo thola wena mo o expect o thola mang a the so ne kopa o yo ngmela da yo mara ke tla o betsa ne sho a re mfonele ya mfonele da Braga mana yes ngwana sa itsa da di hello o shapo wena mnate o mo kae mo gardi ko potle mo khoneni ke mo khoneni shapo tla nthola go tshwaretse nyana something e mnate nya okay sure Kuma thata Braga mana o tlo mfana re 5 months ka mo ke 3 months 35
Surahale bajala. Uthi rona le nkane na mfana wa motho re responde tsa hae man. Walwana. That's when go botsa ke the time ke mo phone la mfana na lwana da mfethu. Asayetsa la di. So mfethu if sister wa kgetha eno kgetha a si o tla etsa jwang? Braga ke tla move on braga ona ntho e tla etsa. Ke tla etsa bjang? Ke tla ba strong braga. Hai. Ke na o tla mo. Ya ke. Mama Jim, di camera ke tseng. Ai. Nna ke no phone la buti ke ratla nthuse phela. For ing. Lo tse di etsalang go jarateng. How? Umpiletsa di camera beno. How siswa ungilwisa mina mfethu? Ngiyabuza wayengibizela ama camera. Woza ngicela uze ngapha mntama. Ha. Wetsi go utlo ka re nka nako tsamaya abuti uzoshuba la. Utlo ba bi. Sawubona sisi. Kanti wena langipereza. Igama lami welcome wadla mina wena ubani? Nguthuli. Uthuli. Hey. Ubhuti amazi. Ngiyamazi. Umazi kanjani? Umuntu wami. Umuntu wakho. Yebo. Okay uyamthanda. Wangibuza umbuzo lo ufuna wena. Ngifuna ukwazi. Wabutsisa musebani. Utsiba phela mfumrata nami uthwala. Oh, kamerad. Njengoba uthi uyamthanda umuntu wakho akunanto mhlawumbe owamenzela yona wamjolela wamqhatha nomunye ubhuti noma nabantu. Wena uhlanganaphi indaba zami ne relationship? Wabutsisa ubatla uthusa. Ubutsisa ukena ka yena. Okay, aretse sona he. Awuthaka kuba wena ubuyele yena. Kuba ubutsisa wamitsi thabo. First of all, the camera di batla. Hayi, nakubata thuso. Ke bata thuso. Fetula Wamitsi thabo. Wamitsi thabo na. Thabo ke ma. Re ke mangono jolena for 5 months. A ke mitsi nna. Awumitsi thabo. O ka mputsa ka ntho itseng. Ke easy go batla itse ro wamitsi na. Ke boyfriend ya ka. Nna ke nna eng lwena. O monna ka. O mo useless. Yo. O ka re nna no access bana ke useless. O kenya span. Lo kra tšhelete o iranga tšhelete down. A go rekele dijo go ntung. Dijo o ka mputsa wa supply ka dijo wena. Last time se ke ntse 30 rand ra reka dijo. Every day mbola isama le maotwana bana. Takazama. Uzama ingi. Maotwana ke dijo mfethu. Wa ja go khura mo. Ke a ja ke a khura. Di healthy. Lo ke tlhoko ya bo spend na. The way pereza thabo irang ka ona pereza bona bira buile ba hanyane. Ke ntompeletse di camera. Ha bona nka sekolo. Nna ke batla go mpotsa for sampata. Ke ntompeletse yona. O sampata. Ka se botsa ka batla go batla eng? Because useless wa tshwana so scrang so no claim mo strateng ka dikhavela tsa buta hao o tla konna re tlo iswankela ba itse batho re le tsore pele ka mokasa hao oh sharp na o tseke spana na go tsena tsa wetse wa pere jesa ba bona go reketse doesn't matter ke kira jesa 130 we rile bjang mara ke zamile ka reka mo ka cash ba thabira bo betere abuti ke ntompeletse yona mo so mfethu okay why no samjwetse o re mfethu ka wena ne ke sna tsela mmotsa ka yona o ka ona ka re find out tse so bona hanne bjang o no emetse ke find out yes mfethu awusha ba sharp ntwe tsa and then ha ke le sharp santse ke ire yang abuti wena mpotsa ka o setse lo tsa mannete mara because useless motho ntho e itseng ke yana lo breka ka diaparo tsa babuti ba haina ke ire wa sambotse ntwana marama o etsa hanya so bona na bo solution ya ha o re mpeletse di camera ke ntho e boneng bokaone re mara ntse ka batho setsa mara setsa so hana thabo ntwana nyane mara o tse njola ka ngwana munyane ba mara braga mara ngwana munyane o nyaba mona to itse wena sa ha o se o sirang go tla fetana patla mo mpeteng 2 minutes fana o mpha mona tebya mara ke hudile mo se o hudile nna ke tsena ka le hola ha wa itse re thaba o rutisa ha ka mo 1 round ka 5 e 1 round ne 1 so bona wa ikhona nto o batla ba teng botsa ka tiranta malana hai bona come on get a life bra so bona bokaone o re tsa mo pele tsa di camera ke ntho e boneng bokaone re pele tsa di camera o tsengutisa bohloka mong hetile go re mong heta times 2 ke na ka ina mo sa yetsa a ke na taba Nata ka di cravings di feel like mang no thabo ira mmere kwa hae hore ke spec thabo ke tlo tla ka wena ke ntse go reketseng ka moka tsona ke re wa itse mira ke bukai wa itse mira ke bukai butsa thabo to butsa thabo woza mfethu hayi woza thabo woza once mfethu vele wangikwatisa wena witsi bana kwatisa nna that's on the decide ka camera ke right how sisi ntho ke sona thabo sa teng se ebe ba itse dintshang ntho e sharp sharp e re fagala mehle lo wena metla eng lo wena ka ronya go tlo tshwana le pereza khani bjano dintshang baby wa itse re ke na le 1 month ke mean wa itse ntho since when on compare le pereza wa itse ntho re ke na le 1 month ke ile na since when on compare wa itse re ke na le 1 month so ne go tlo chusa pereza over ngwana hao a ke choose pereza over ngwana ka but ne ke batla understand or no wena o compare le pereza understand na ka butsa ke wa tsona le 1 month ke ile na mmotsa pereza ke re wena no chusa pereza over so ngwana o ke ile o tla mfa chota tsa be kontsha mpa o tla mpa a pereza tla ga
o tla mo fa ba nga ntse o re mologise merero ka mologise merero wa pala ka hotel wena no busy wa jumpa wa lwa bra a ke tlo betha phelo njela mosadi ka mo re o imile ka na 2 years to 3 a ka le rwan rata bra ka ma dilo tse di tegetseng bra ka le tegile wa itse dintshang motho o ntshetse rana motho wa ntshwara but no una le motho ere no a re o tlo tloela motho wa hae ka lebaka la a o ka se tlogele motho wa ka lebaka la then wena ha o ke misa kae ngwana as for ngwana ne a re ka etsa something ka ngwana no to gore montshe ngwana re ka mogolo ngwana nang ka etsa taba tsa gore at least o be le yena mara wena e sa choose makala wa itse dintshang sa wara ngwana wena ke sa o rata wa itse ne wa itse ngwana wa itsang a re to mo support re le thumo se like re tu a mo sa le mo support re to thusa a sa batla next go pantshane pere ka nna mara wa bona no senyeditse mo relationship wala to mura wena mona sa weteng le 500 ya hausa mo di chuma dia para tso bona ke para ka fela dia kirela ke thabo dira ke thabo nan sa ba dia para sa weteng 500 le fucking 2 years na le na mshimane o nketsa mo philong o nthusa ka eng sa tlo mputsa ke tiranta malana no I can't mara ne ke zama ne ke tshotse ke tsa mo di chuma ke tla thoma fatse a se se ibele go zama thaba le mfatshela tema go patela rent sis o ibona motho le ka nna ka tsheko wena nan ra le di jori je bo botlhe ka tsheko pala le motho wala ka ra se ngwana ke misa kae we ke misa kae ngwana wena sharp so zaka ene ne go fa yona zaka ene ne go fa yona o patela macala rent ka zaka braka ne batla ke la ko strata okay boss wena be ya go business ko nna wa robala ka go electricity even though maybe a robala ko strata but then gore o nke saka ka patela motho ma ke dula ka ta patela rent gore ke re ba le mang doesn't matter ke rona tshwantse fa nna cause nna ke patela rent so ke nthonya go mpotsa rona tshwantse go experience ba le ba wena ko nna wa robala ka go collector sa and wena o ire pa le re masepa le kompenya ka atswe wena ona say wena keep quiet cause you useless ibile awona le bohola bo ina tsola pele nga sta hao moshimana style azanga le style fa le wena lwana sis mara wa khere ke ta o tlhatisa malana wena wa itse KFC wena wa itse KFC wa itse le re choose a special wa stiba awona taba ke right nke ke le ska bathabang ke ba samponi ke right wa itse dintshang ne tabe ke tlo fela so wa itse dintshang wena yo ke motho wa gago ai a se motho wa gago a sa mmata tshi a sa mmata wena o tsa o sambata wena okay sharp nna le wena ever since re kopana o ile a bolela na the way wa qala o bulela lena ka tsela so rena ya kabut ke re le madala sa tla go salisa ever since o ka thusa ba ifa o sa mpata tlo ka ka doctor ka yon tsampa ever since o bolela na o tshwanetse ka doctor ka yon tsampa ke tshwering hapa ke le rapele nna le kira ka le tlhakane ka nna ba shimane ba di tlatla o la tlhela ba nkepisa ba shimane ba tla sanyo papela nna sanyo papela sis wena o tshwanetse o tlo no bona re para tsa ba di wena wa re twaela wena re twaela wena wa re twaela wena wena o ntwaela mfana wena una se re solve mfana wa hawa marrete o rwanyela wa balwela bo ithu samfuni lo angina le stititi mina mfana nama samfuni phela ari sawunyana ka ufela tsamaya mara mfuni imali ya khipisi sakho ay imali ya khipisi zwa dewe bo hlezwa uthakale phela uthule mfana umshade pero tole pena ngamba ngotoli jaka ngithumana ka sema ka directisa angimanje umntana khona uzosupporta bani mina angeke mina ngigcinisisa manje ngine 1 month ngiwasele 8 months abangikuphi namzofuna ubona maya bangqono phambili ngwana wayipona so siswami egcineni wenze njani uhamba nobani angihambi nomuntu ngizohambela bathi ngifuna umuntu ongcono mina thabo ngiyamfuna abangani hamba lesiswe sakho hamba lesiswe sakho ke amahle ke ntatongwana wena wena kunyaka ngwano ngofela wena man theko fela ko bakilana man man theko bakilana man uzoba wina le yena dama ayina le man unyela wena nasanyela wena akusamnya atama lesiswe sayo tama lesiswe sayo orona lesiswe akere tama lesiswe thaba sa o tsala ka unyangwana le ruta le metsi mo setlana bana ruta metsi sis o phale ke thaba a ke na 6 months na mara shu file ngwana tama le thaba le u tsama le ma le 3 tama le 3 uba futhe wena mayichama ukuthi achamele ngaphandle kusho wena unamama wena waraja ufanele ukuthusa uzathusa kanzama hayi awuzami wena Adama ngasa ngithusa ngeli sagwela hayi wena mani hayi atama le camera tata
Tsamayana. Sis. Tsamaya Thaba mfe. Wena tsamaya di camera tse jago mona. Hawu nawe ngijikela. Hawu thuswa tshwana mona. Hamba na camera wakho. Hambani. Tsamaya ka muka. Na ke busy ke relaxing tse ka le camera tsa hawu thusi. Na ka phone la ke ka tsamaya. Hayi tsamaya. Hambani le sisu. Tsamaya mfe. Tsamayane. Ke mangare baby wa tse. Vaya mthwa mfethu, vaya mthwa. Hayi vaya. Tsamaya man. Motho ke mang? Sa nyong nyela nna. Sele mthwa sambate mo. O gopela mang? Useless. Tsamaya le sisu sa. Wa ba re ken? Wa ba re ken? Re tla montsha ngwana. Ushangwana man. Wena Manani man tsoka mkana ukire ngwano kita tjia ngwano kana ke la batswadi na Maman ke la tsaba re kushalo lo fatshe bela sa yo khatsa camera ka nna Hayi ngwana go la sasa to msapota ka sasa. Wa tsa purpose go batlang wena. nna lo wena re so nna ba ke lo ke di bua henna O batla go dula fatshe le no yena bua le. So nyong tsamaya mang. o nyanga tsa malina ene ba arna 5 seconds o fanya ubya dama ni baby o fanya ubya dama ni baby Ena pelao. baby ba ke rabu baby ba Rebu baby. Rebu baby. Nna ke nna mang. Rebu baby. O yo baby. la lwena bana ra mogola bana ke ile phosa ka bitsa Ke baby na. ke ile phosa ka bitsa baby Tsamaya. Re bona re do sala le sisu sa. Uhambe nomuntu wakho mfethu. Tsamayana sharp. Hayi hambani. Hayi. Braga hayi. Awuthami. Asami. Hayi. Asami. Eish. Ayikho lento le. Yabona le ayikho. Bra ngwana ngutse bohloko man. Eish. Yabona manje mfethu. At least no so tseba hore o etsalang, ne? Ibile my sister uyimile. So phuma kuyena mfethu uqhubeka uhereze njengoba adu hereze njengomjida mfethu. Isikhathi mase si right umuntu ogrand uzofika kwena ozo understand ukuhereza kwakho. And angeke uhereze forever. Uzosithola isipani sigrand one day ngipophenyana mfethu so phuma kulomntwana mfethu. Mara dami for kuthungisizile bra. Phela never find out because the phone yabo I can understand it because the phone until at least you know everyone then la so pregnant mfethu ne yabonga bhuti wami awavaya mfethu sharp dangina sho kunzima yabona la ecompanyini ngathi sine bhadi lokuboshwa la ecompanyini kade sihamba besihamba ngapha kunemoto emhlophe epake lapha ngifike ngima kuyona kanje uzibona uhamba uthinta imoto zabantu ngafike ngayithinta kanje lo bhuti lo uyaphuma uthi wendoda uba uthethinta imoto yami ngathi ngibonile futhi ngenza iphutha lapha ngathi hayi ngiyaxolisa bhuti ngiyaxolisa mfowethu athi uba uthethinta imoto yami yazi ngizokubophisa mina ngithi mina hayi bhuti awukwazi ukungibophisa kunomunye ubhuti lesebenza la ubuye ejele manje so ufuna ukufaka mina ejele Chris uzela Glinchi vum gone kanje